Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dur, itu sekarang di mak. Ya wisan kae kon anu kok de anu nang kaki Dirsun. Pengapa sih? Ya si anu kok bukan jaluk sunat bulan puasa kok jaluk sunat lah. Loh, Jalur orang nasi anu orang nasi lah. Itu malah titi ye lah. Iya, sedang ya iki. nang kaki Dirsun ye. Pas banget kayaknya lagi kencot pak. Orang nyore buka lah ya sih jajal deh anu ke. Mana ngebuka karo kotak kae. Kita loro tuh disuruh mok. Kurmi, misi Yo, cito. mak kosok yo. Kan kita lorong misi Kita cito. loro komisi dia tadi. Bicara teman teman. ya kaki Dirsun can. Pengertiannya malah sego karo jangan biasa kayak koe. Malah kok kayak tok misi ji. Malah ada anak amplop di jajal di buka ya. Jelas. Jajal. Tertilik isi dia. Buka gue. Tuh. Astagfirullah. Sen di duitnya. Tuh. Malah ada orang. Oh Allah. Kalau kayak pakai gitu. Hah? Padahal nyungulin dongat dan kosi. Ya, lambene kosi mimiran, kosi semutan. Ya, Nggak kena kabeh. si sabar mah ya. Nyatane kalau kakek kumpul kita beda ya. Iya. Aja ngarep-ngarep lah ya. Dua ya syukur, ora ya ora apa-apa. Ya nyunggah ikhlas lah nyatane ngomong donga ora perlu ngomong berat duit karo pangan. Lah iya. Ikhlas lahir batin. Mudah-mudahan inyong sing sehat. Nah kayak Kok sing dadi anake inyong ya anake sehat. Oh ya amin. Bojone ya bojone sehat. Oh ya amin. Amin. Ya wis ya. Wes lah.